بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے نام نال شروع جڑا حدو مہربان بہت رحم والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ دا پاک ہونا بیان کیتا ہر شے نے جڑی آسماناں وچ ہے تے جڑی زمین وچ ہے تے وہی سب تے غالب بڑی حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ ایمان والیو تسی او گل آکھدے کیوں جے جو تسی کردے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ دے ہاں وڈی ناپسند گل لے بھئی تسی او آکھو جو تسی کردے نہیں۔ ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بلا شبہ اللہ انہاں لوکاں نو پسند کردا ہے جڑے او دی راہ وچ صف بن کے لڑدے نے جویں او ایک مضبوط جوڑی عمارت ہون۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ تے جدو موسیٰ اپنی قوم نو آکھیا میری قومے تسی مینوں کیوں ستاندے ہو حالاں بلا شبہ تسی جان دیو کہ واقعی میں تہاڈے ول اللہ دا رسول ہاں۔ پھر جدو ٹیڑے ہو گئے اللہ نے انہاں دے دل ٹیڑے کر دیتے تے اللہ نافرمان قوم نو ہدایت نہیں دیندا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ تے جدو عیسیٰ مریم جایا کیا اے بنی اسرائیل بے شک میں تہاڈے ول اللہ دا رسول ہاں تصدیق کرن والا اس کتاب تورات دی جڑی میرے سامنے وے تے خوشخبری دین والا ایک رسول دی او میرے مگروں آوے گا او دا نا احمد ہوئے گا۔ پھر جدوں او رسول انہاں کول واضح نشانیاں لے کے آیا او کہن لگے اے تے کلم کھلا جادو ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ تے او دے تو وڈا ظالم کیڑا ہے جڑا اللہ تے جھوٹ روایت کرے حالانکہ انہوں اسلام ول بلایا جاندا ہوئے تے اللہ ظالم لوکاں نو ہدایت نہیں دیندا۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ او چاندے نے بھئی اللہ دا نور یعنی دین اسلام اپنے منہ نال بجھا دین تے اللہ اپنا نور پورا کرن والا ہے تے پاویں کافر نہ پسند کرن۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اوہی ہے جن نے اپنا رسول ہدایت تے سچے دین نال کلیا تاں جے اوہ نو سارے دیناں دے اُتے کر دوے پاویں مشرک نا پسندی کرن۔
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ایمان لیان والیو بھلا میں تانوں اے جے بیپار دا دساں جڑا تانوں دردناک عذاب تو چھٹکارا دے تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون تسی اللہ تے دے رسول تے ایمان لے آؤ تے اللہ دی راہ وچ اپنے مالاں تے اپنی جاناں نال جہاد کرو او تہاڈے لئی بہت بہتر ہے جے تسی جاندے ہوو يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم او تانوں تاڈے گناہ بخش دے گا تے تانوں اینج دیا جنتاں وی داخل کرے گا جنہاں ہیٹھ نہراں وگدیاں ہون گیاں تے ستھریاں تھاواں جڑیاں سدا رہن والیاں جنتاں وچ اوہی وڈی کامیابی ہے وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ تے ایک ہور نعمت جنہوں تسی پسند کر دیو اللہ دے طرفوں نصرت تے نزدیکی فتح تے مومنوں نو خوشخبری دے دیو يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ایمان لیان والیو تسی اللہ دے دین دے امدادی ہو جاؤ جی میں عیسیٰ بن مریم نے حواریہ نو آکھیا سی اللہ وال میری مدد کرن والے کیڑے نے حواریہ آکھیا اسی اللہ دے امدادیاں پھر بنی اسرائیل وچوں ایک ٹولا ایمان لے آیا تے ایک ٹولے نے کفر کیتا پھر اسی انہاں لوکاں دی رائے کیتی جڑے ایمان لے آئے انہاں دے دشمناں دے برخلاف پھر وہ غالب ہو گئے